Povodom Svetskog dana Roma koji se obeležava danas. Kod nas u studiju gospodin Stevan Nikolić, koordinator za romska pitanja i predsjednik Upravnog odbora Edukativnog centra Roma. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i bolje vas našu. Hvala na pozivu da i ovaj dan, što kaže, podelimo sa vašim gledalcima. Evo na koji način je Svetski dan Roma obeležen u našem gradu danas? Pa sa zadovoljstvom mogu da kažem da je Svetski dan Roma obeležen sa više strana. Znači ono što se mi sad danas osjećamo Romi da smo građani Subotice, da su institucije sistema prihvatile da ovaj naš Svetski dan Roma obeleže zajedno sa nama, da posebno mogu da istaknem i osnovnu školu Svečani Ištvan, predškolsku ustanovu Naša radost i mesnu zajednicu Peščara. Oni su inicirali da ovaj dan u okviru svojih institucija, korist svojih prostora, obeleže i da romska zajednica koji su deo tog sistema, znači osnovne škole, predškolske ustanove i građani koji žive na teritoriji mesne zajednice Peščara se osjećaju da njihove institucije gdje se oni obraćaju, gdje ulaze u škole, slave njihov dan. Praktično danas su prepodne je svećenička škola, deci su, znači starija grupa je se predstavila mlađoj deci u školi i predstavila šta znači Svetski dan Roma, kulturu i običaje romske zajednice. To je bio mali prigodan program i posle se poslužili. U popodnevnim satima mlađa grupa se isto predstavila svojoj grupi, a predškolska ustanova, deca iz predškolske ustanove su građanima se u okviru mesne zajednice Peščara koja organizuje za svoje sugrađane iz romske nacionalne zajednice posebno obeležavanje ovog dana. Napravljen će biti jedan mali napravljen program gde su se oni predstavili sa pesmom, igrom, recitacijom i uz malo posluženje. Znači ja kažem, podržavam da je mesna zajednica Peščara nastavila tradiciju podrške svojim sugrađanima iz romske zajednice, a pogotovo ovaj dan, ovo je po prvi put, da su samo inicijativno se opredelili da možemo da kažemo afirmativnom akcijom, zato što na toj teritoriji žive i druge nacionalne zajednice, da afirmativnom akcijom ovaj dan posveti romskoj zajednici da oni bude uvidljivi tamo. Kada je u pitanju Edukativni centar Roma, bitno je napomenuti da je praktično obeležavanje Svetskog dana počelo juče prikazivanjem jednog kratkog filma dokumentarnog o 3 uspešna mlade Roma koji su zaista dokazali da su se sasvim prilagodili i uključili u društvo. Ono što juče sam bio prisutan na toj promociji i mogu da budem ponosan zato što je Edukativni centar Roma deo tog procesa, možemo da kažemo procesa, zato što su ta deca iz porodice koje su raseljene sa Kosova i ako vidimo njihove današnje uspehe, možemo da kažemo da se uz podršku porodice, njihovu volju, podršku lokalne zajednice i nevladine organizacije, oni su došli do toga da su, jedna devojka je danas uspešan student na Ekonomskom fakultetu, koja je bila inače u osnovnoj školi i srednjoj školi Vukovac, odličan učenik. Druga devojka je završila visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača. Ona je danas učitelj romskog jezika, pedagoški asistent. I treći je momak koji se bavi i repom, ali koji je kao stariji, dolaskom u Suboticu, on je u tom periodu bio stariji, upisao je osnovnu školu, završio osnovnu školu u školi za obrazovanje odraslih i smogao je snage da nastavi srednju školu i 4. stepen. Znači, to je pokazatelj da je uz adekvatnu podršku, razumevanje, svaki čovek može da uspe. Kad kažem svaki čovek, jer su oni u posebnoj poziciji. Znači, kad vi napustite jednu teritoriju, napustite kuću, napustite susede, napustite prijatelja, dolazite ponovo u jednu novu sredinu, uz podrške sredine, lokalne zajednice, možete da uspete i imate dobru podršku. I ono bilo veoma prijatno da su se svi zahvalili i svojim porodicama i zahvalili su se Edukativnom centru Roma na podršci. A i vama posebno? Pa da, mene je pogodilo kad su mi rekli, jedna je Rehana, rekla sam kao drugi otac, me doživljavaju me kao drugog oca i to mi je onako prijalo, jer obično nisam naučio da mi neko daje neka priznanje. Ali ta priznanja su mi najdraža. Njihovo priznanje i priznanje deca. Obično me svi zovu Čika Stevo. Dosta sam dobio priznanja, crteže deci iz vrtića, iz škole i to danas čuvam. Kada kažemo da obeležavamo Svetski dan Roma danas i obeležiti Svetski dan Roma pre 10 godina, da li možemo da prepoznamo neke bitne razlike, na čemu se radi? Svakako problema i danas ima. Dakle, a koje su to gorući? Pa
Mi imamo uvek gorućih problema, znači uvek se susrećemo sa novim. Život je jedan točak koji se nikad ne zaustavlja. Svesni smo da živimo u periodu tranzicije. Znači, mi period tranzicije bi trebalo da shvatimo da je period koji bi trebalo da nas donose do boljitka. Međutim, ceo sistem nije sam, pa opet imamo neke spoljnih uticaje sa strane koji utiču na naše želje i mogućnosti. Pa jedna od tih želje mogućnosti su nenadani priliv Sirijaca, znači migranata, i praktično su se fondovi usmerili u tom pravcu. Znači, mi možemo da kažemo danas da edukativni centar preko zime nije radio, kancelarija nije radila, nemamo materijalnih sredstava da plaćamo režiju rade organizacije, ali sistem pored toga nestaje, mi i dalje funkcionišemo. Ako pogledamo period od 10 godina, znači, edukativni centar Roma ima izgrađen model rada. Ono što je veoma, a to je da smo mi uvek u fokusu stavljali porodicu. I na sagledavajući potrebe porodice, mi smo uključivali u okruženje institucije sistema i s tim da smo jačali njene kapacitete da postane aktivni učesnik u društvu. Kompletan to, sve što sam rekao, model, sad danas, posle tih 10 godina, buduće strategije za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja, znači državna strategija, se bazira na ovom modelu, što sam ja sad malo rekao, da se u fokusu stavlja porodica i da se sve relevantne institucije usmeravaju ka njenim potrebama da bi ona postala aktivni učesnik u sistemu. Na promociji u Subotici, kada je bila promocija, ja sam rekao da što se tiče Subotice, mi možemo juče da implementiramo zato što mi imamo uspostavljene mehanizme. Znači, ti mehanizmi su uspostavljeni još 2005. godine koji dan danas traju. Suština svega je da mi u društvu imamo dosta instrumenta koji se ne koriste za podršku zajednice i pojedincu. Znači, u fokusu delovanja obrazovnih institucija su sva deca, onda to treba da bude romska deca. Država je zauzela veoma rigidan stav. To znači da je inkluzija zvaničan model kada je obrazovanje u pitanju. Obrazovne institucije su otvorene za svu decu. Sad, implementacija programa, kako se to radi, treba da se radi monitoring, tu je neki problem, neki nastaje problem. Ali opet mi imamo neke instrumente koji možemo da radimo monitoring. Pre neki dan sam bio prisutan na jednom sastanku gde se raspravljalo o inkluziji dece sa posebnim potrebama, primjeni indeksa za inkluziju. Mi smo indeks za inkluziju kao instrument praćenja uspešnosti dece, kada su u pitanju romska deca, realizovali još 2005-2006. godine. Znači, a mi sad ponovno govorimo o indeksu za inkluziju za decu sa posebnim potrebama. Instrumenti postoje, samo ih treba implementirati u praksi. Praksa je bitna. Što se tiče zapošljavanja, tu je rigidno. Znači, kada gledamo, to je veoma loša situacija, kada sagledamo zaposlenost ljudi danas u ekonomiji, svesni smo da se zatvaraju velike fabrike, da se veliki broj ljudi otpušta i onda postoje neka statistika da na 100 radno angažovanih neroma dolazi 147 nezaposlenih. Međutim, ista ta statistika kod romske populacije je daleko drastičnija, to je na 100 radno angažovanih Roma je 247 neangažovanih. Znači, to je. I ako sagledamo da 1/4, 27,1% je ljudi žive od socijalne pomoći, znači siromaštvo se uselilo bukvalno u kuće. Kako to prevazići? Znači, postoje razni modeli koji sam vidio u našem komšiluku, u Mađarskoj, otvaranjem socijalnih preduzeća. Zakon o socijalnim preduzećima kod nas još nije zaživeo, ali sam vidio divne primere kako tamo funkcionišu i kako se može pokrenuti cela zajednica. Trenutno mi, ako sagledamo 10 godina unazad, sad pričam kao koordinator za romska pitanja na nivou lokalne samouprave, pripremamo lokalni akcioni plan za inkluziju romske zajednice u 5 oblasti: obrazovanje, zdravstvo, socijalna i zdravstvena zaštita i stanovanje. I verujemo da ćemo implementirati, stavit ćemo sve ove nedostatke koje smo rekli i praktično to će nam biti osnova za budući rad. A naš lokalni akcioni plan je usvojen u skladu sa novom strategijom.
Kada pričamo o osvešćivanju značaja socijalne inkluzije za Rome, dakle, vi svakako dajete podršku, ali koliko je bitna ta druga strana, to jest primanje edukacije, to jest tih nekih osnovnih principa socijalne inkluzije i koliko je to njima značajno? Dakle, volja sa njihove strane. Pa volja postoji, međutim suština je da u cijelom tom procesu mi moramo da se slušamo sa dve strane. Dve strane moraju da se slušaju. I mi taj proces zovemo aktivno slušanje potreba. Znači, neko je sa strane, u ovom slučaju edukativni centar ili medijator, i pratimo dešavanje u cijeloj zajednici. Dajemo informacije obema stranama, znači i institucijama sistema i zajednici. Organizuju se sastanci razni, veoma je bitno da budemo na terenu. I, kao što sam rekao na početku, u fokusu stavljamo porodicu. Ako je porodica spremna da preuzme odgovornost, tada mi možemo da kažemo da ona spremna da uđe u sistem, a sistem mora da je čuje. Analizirajući kompleksno društvo, znate, pa kako je to došlo da neko je uvek izolovan? Jer opet dolazimo do jednog pitanja zašto su Romi siromašni, zašto su Romi inertni po celom procesu. Znate, pa onda dolazimo do zaključka da se mi svi rodimo na isti način, pa umremo na isti način. Između rađanja i smrti postoje razlike. Ko stvara te razlike? Sistem, onaj koji ima moć i koji ne čuje druge potrebe. Ako vi nekoga izopštite iz sistema, znači davanjem socijalne zaštite nemoćnima, a ne ojačanjem njihovog, vi reprodukujete siromaštvo. Znači, mi moramo u sistemu socijalne zaštite imati timove koji će biti fokusirani u jačanju porodice, da sledeća generacija ne bude isto socijalni korisnik socijalne zaštite. Jer na taj način vi dođete do treće generacije i tada su ušli u začarani krug siromaštva. Nekako ovo svakako nije vezano samo za romsko pitanje, ali vi ste jednom lepo rekli da je potrebno ulagati u decu, dakle i u edukaciju same dece, jer činjenica ulaganjem i to jest izdvajanjem sredstava za tu neku vrstu socijalne pomoći nećemo postići ništa trajno. Efekat ulaganja u samu decu i u njihovu edukaciju i evo i sam odlazak u te vrtiće i u edukativnog centra Roma svakako jeste nešto što se može na kraju isplatiti. To je temelj promjena u celom sistemu. Znači, nauka prepoznaje rani razvoj dece, to sam u vašim emisijama često pričao. Ono što je, postoji zakonska regulativa u sistemu obrazovanja, koji akcent stavlja u prioritet upisa u rani razvoj, znači od 3 do 5,5 godine imaju marginalizovane grupe. U praksi se to ne primenjuje. Zato što se taj deo, kaže, nije obavezan i taj deo je komercijalizovan. Suština se treba da mi stavimo na vagu, na tas. Šta je nama bitnije, komercijala ili društvo? Nama je potrebno kvalitetno društvo. Kvalitetno društvo dolazi kroz kvalitetno obrazovanje. Rezultat tog kvalitetnog obrazovanja mi ćemo imati adekvatne stručnjake koji će jednog dana da vode ovu državu. Uspešno da vode državu. I na taj način mi treba da sagledamo ulaganje u obrazovanje. Adekvatno obrazovanje, stručni rad u obrazovnom sistemu dajemo decu sa znanjem. Mi često spominjamo na sastancima, ja kažem, romskoj zajednici nisu potrebna deca sa ocenom. Nama su potrebna deca sa znanjem. Znači, pa opet smo dobili neke frapantne činjenice da 7. i 8. razred koji su odlična deca ne znaju osnovne računske radnje, tablicu množenja. I onda smo postavili pitanje kako to da se dešava, kako se to može desiti. I tada smo dobili odgovor od profesora, gdje smo napravili forume, sastanci, nastavnici i profesori, osnovna škola, srednja škola. Tada su rekli nije tamo slučaj samo za romskom decom, nego i sa drugom. To onda postavljamo pitanje Ministarstvu prosvete o kvalitetnom obrazovanju. Sad da se uspostavi kvalitetno obrazovanje, opet je to kompleksan sistem, to je sistem koji mora da ima adekvatan mehanizam monitoringa kvaliteta obrazovanja. I na kraju ćemo se naučiti da prosvetni radnik kad uđe u obrazovni sistem, on je kralj, zato što on vlasnik svog znanja koje treba da preda tom detetu. A da to dalje treba nam vremena. Ali uložili su se milioni evra, to ja znam. Milioni evra su uloženi u edukaciju prosvetnih radnika, da bi mogli da primene inkluzivno obrazovanje u praksi. Mi nemamo monitoring primene tog inkluzivnog obrazovanja u praksi. Rezultat su nam onda deca sa takvim znanjem.
Koordinator za romska pitanja, nešto što je svakako kao funkcija uvedeno, dakle, da li to može da pomogne kada je u pitanju samo sagledavanje situacije Roma? Pa, sticajem okolnosti, ja sam postao koordinator za romska pitanja u prethodnom periodu. Kompletan moj rad je bio usmeren u sagledavanje problematike romske zajednice. I praktično sam samo obukao drugu košulju i drugo delo i postavljen sam tamo. Što mislim, ne da što sam ja to, da je to dobro. Da bi trebalo tamo na tu poziciju da budu osobe koje poznaju romsku problematiku i koje poznaju sistem. Uloga koordinatora je da bude veza između sistema i zajednice. To smo mi radili i ranije. Mi smo bili veza između zajednica i davali smo signalu sistema. Sad sam ja deo sistema i praktično samo protok informacije sa terena donosimo ovo. Ono što je bitno, zašto je postavljen romski koordinator, zato što postoje međunarodni programi, znači međunarodna zajednica od države Srbije traži da ima 3 instrumenta da bi mogli da koristi neke fondove. Instrumenti koje je država prihvatila, to su pedagoški asistenti, Subotica ima 3 u školi i 2 u vrtiću, i romskog zdravstvenog medijatora imamo 1 i nismo imali romskog koordinatora. Zato što nismo imali romskog koordinatora, mi nismo bili deo jednog većeg programa gdje je bilo 4,5 miliona evra. Taj se implementirao u 20 opština. Da smo imali koordinatora, mi bi bili deo tog programa. Da, sada su nam neka vrata, bar po tom pitanju, otvorena. Da, zato što ja, mislim, kada je bio ponuđen taj program, ja znam te ljude koji su radili iz međunarodne zajednice, to je OEPS radio preko i SIDA, švedska agencija. Stevo, ne možemo da radimo, nemate koordinatora. Ne možemo da dođemo u Suboticu. Nadamo se da će ovo nekako otvoriti ta vrata kada su u pitanju i sredstva, ali kada je u pitanju i rešavanje problematike romskih pitanja. Dakle, evo, rekli ste da je neko ko je na ovoj funkciji svakako mora poznavati problematiku. Koja je to problematika kada bi morali ovako u 3 tačke da... Pa problematika je, životna je problematika. Znači, sve ono što vas čini siromašnim, to su problemi. Siromašnim vas čini nepismjenost, nezaposlenost i uvodaju su začarani krug siromaštva. Da bi došlo do reprodukcije, tada dolazi mlađarija, omladina. Znači, oni moraju da uđe u obrazovni sistem. Sad, probleme oko obrazovanja i porodice mi možemo da rešavamo preko adekvatnih mjera koje će doneti lokalna samouprava, povezivanjem jedne mreže unutar zajednice kako bi mi olakšali opstanak deteta u školskom sistemu i uspješno završavanje. Mi smo sad vidjeli da je najveći problem ispadanje dece, grubo ispadanje engleski je drop out. Ispadanje dece iz obrazovnog sistema, to znači kad dolazi razredna nastava od 5. do 8. razreda, zato što mi od 1. i 2. i 3. razreda mi decu prevodimo. Nema padanja, nema ponavljanja. Dođu u 4. može, ali kad dođu u 5. razred, dete ima veoma velike nedostatke iz prethodnog perioda. Sad, kako to nadoknaditi? Obrazovni sistem nije predvidio dopunsku nastavu u tom periodu i produženi boravak. U prvom obrazovnom sistemu postoji produženi boravak gdje postoji uslovi. Znači sve to može i ne može, ali suština je da dete ulazi u razrednu nastavu sa nedostatkom znanja. 5. razred, 6. razred ponavlja, eventualno 7. i 8. razred on ispada iz celog sistema. Sad, kako to sve nadoknaditi, to mi možemo da vidimo i preko nekih fondova, preko organizovanja drugačijeg sistema nastave, saradnjom sa nevladinim organizacijama. Znači, postoji sad i UNICEF i razne organizacije realizuju programe za dopunsku nastavu koje ćemo mi sigurno koristiti ovdje. Dolazimo po povratnici po sporazumu o readmisiji. Znači, sporazum o readmisiji je potpisan 1994. godine. Ti ljudi koji su do 2003. godine bili, oni ulaze u taj program o readmisiji. Sljedeće generacije koje su odlazili u Nemačku i u sve zemlje Evropske unije, oni se tretiraju kao, neću da kažem lažni azilanci, nego ljudi koji su iz ekonomskih razloga otišli da traže azil u zemlji Zapadne Evrope. Po tom sporazumu, povećanjem broja migranata u Evropskoj uniji, po hitnom postupku se očekuje njihov povratak. Šta sa njima? Ti problemi su, znači, neznanje jezika, nedostatak ličnih dokumenta, pa nedostatak prevoda dokumenta koji su tamo stekli. Dom zdravlja nam se obratio da deca neka koje su vakcinisana tamo,
nemaju dokaz da su vakcinisana, ne bi bilo u redu da se, a kod nas se obrazovni sistem traži deca da donesu kartonu vakcinaciju. Tako da imamo veoma kompleksnu problematiku koju treba da rešavamo u hodu. I zato je potrebno da postoji taj romski koordinator, saradnja sa svim instrumentima državnim, to su romska zdravstvena medijatorka i pedagoški asistenti i dobrodošli ako imamo kvalitetan nevladni sektor. I još jedan vrlo važan segment, čini mi se da jednako značajan za sve predrasude, dakle imali ih? Predrasude su prateći segment svih ovih stvari. Znači, zbog predrasuda nastaju problemi. Zbog stereotipa nastaju problemi. Znači, ja sam opet analizirajući ceo sistem, dakle, bez dobronamernog društva je nemoguća inkluzija romske zajednice. Zato što sistem postoji, Romi su s polja i Romi treba da uđu u taj sistem. Ako sistem nije dobronameran, jer dobronamerno se pokazuje primjenom afirmativnih mera, sagledavanjem situacije. Znači, mi u ovom momentu imamo ekskluziju Roma, znači izolaciju Roma iz celog sistema i kad duži vremenski period neko ne priča sa nekim, tada dolazi do samoizolacije. I tu nema komunikacije između njih. I tada svako tumači tu datu situaciju na svoj način. Ja sam od Roma mnogo puta čuo, dajte nam posao. Većinsko stanovništvo kaže, oni neće da rade. I nema pomaka. Znači, adekvatni. I sad, problemi koji su nastajali u ovim sredinama kod nas, koji su? Pa kriminal, pa kradu. Ako dublje analiziramo, svi ti ljudi su bili u specijalnim školama. Kad završe specijalnu školu, oni nemaju budućnost. Tada se bave sezonskim poslovima, koji sad trenutno baš nema mnogo, pa oni koji su radno sposobni, država očekuje njih da nađu neki posao, pa im 3 meseca ukida posao. Ako ne nađe posao, jedna moja drugarica kaže da imamo skup hobi, svaki dan moramo da jedemo, a mesec ima 30 dana. I tada se pribegava nekim stvarima koji su loše. I tada se stvaraju stereotipi u svima nama. Sad, da bi se to prevazišlo, treba javno pričati o problemima, treba dati podršku zajednici, pričamo romskoj zajednici, i treba govoriti i o odgovornosti. Ne samo o potrebama i pravima, nego da počnemo da govorimo i o odgovornosti zajednice. Jer ako očekujemo da postane, da će tada biti kontraefekat, ako očekujemo da postanemo sastavni deo društva, da učestvujemo u društvu, tada, pored prava, moramo razvijati i odgovornost. A to sistem do sada ih nije učio. Sama socijalna davanja, ja vam dam i vi niste odgovorni za to. I kroz generacije, kad ste vi naučite da dobivate, a ne odgovarate, vi onaj efekat, moment odgovornosti gubite. I tada zajednica kaže, oni uzmu po prodaju. Niko ih nije podsjetio da ne bi to trebalo da rade. A kad bio sam, ja mislim u Balkanu, balkanskim zemljama u nasilju, malo je bilo zemalja gde nisam bio u nasiljima. Svugde je isto siromaštvo. Svugde je ista pojava. Ovo što sam pričao o izolaciji i samoizolaciji. Znači, ali kad pogledamo situaciju u Srbiji i u odnosu na region, mi možemo da budemo opet zadovoljni. Mi imamo 3 instrumenta, te u drugim državama posle silnih godina počinju da razmišljaju o tim instrumentima. Znači, pedagoški asistent je sastavni deo zakonske regulative. Sada se radi na edukaciji romskih zdravstvenih medijatorki. Ja sam u startu bio protiv toga, jer kad se postavljala zdravstvena medijatorka, uslov je bio da bude žena i da ima osnovnu školu. Moj je bio predlog da bude srednja škola. Zato što, znajući kakva je situacija na terenu, htjeli smo adekvatne kadrove da damo, očekujemo da to bude u dogledno vreme sastavni deo zdravstvenog sistema. Ono što je pozitivno, da će ponuditi i ovim sadašnjim medijatorkama da se obrazuju. Jer mi želimo da u institucijama sistema imamo kvalifikovane kadrove koji će znati kako da daju predloge i da izlađu na kraj sa problemima. A ne samo da budu marionete pa da išetaju dole gore. Ali možemo da kažemo da su zdravstvene medijatorke uradili veliki posao, da su snimile situaciju u romskim naseljima. Ono što sam ja svojevremeno govorio predstavnicima Ministarstva zdravlja, da sam skeptičan
ili nešto nije u redu ako jedna osoba sa osnovnom školom ima jasnu situaciju kako je u romskim naseljima, ceo sistem nema. Dakle, mnogo je još tema i tačaka po kojima treba raditi. Ono što je također vrlo bitno, a jeste ono što i sa čime se susrećete na terenu, jeste ta želja da se ostane u ilegali, to jest da se ne kaže sa ponosom kao i sve druga, kada je u pitanju ta neka identifikacija, pogotovo mladih, ja sam Rom ili mesem Rom, što je i naziv filma. Pa ono što je, moramo biti svesni da su prisutni stereotipi o Romima. I to je jedan od velikih problema kako da se mladi ljudi izbore. Znači, mladi ljudi su nekad dobronamerni, a nekad su surovi. Znači, etiketa je strašno koja može nekome da sputa ceo život. A jačanje identiteta romske zajednice, ono što mi sad radimo stariji, znači, formiranje identiteta i imidža. Znači, kada dođemo do znaka jednakosti između identiteta i imidža, mislim u pozitivnom smislu, tada možemo da kažemo da smo uradili veliku stvar. Da će svako sa ponosom reći da je Rom, zato što će ta činjenica nekome sa strane delovati pozitivno. Znači, mi moramo da pronađemo pozitivne primere, da ih eksponiramo, kako bi oni bili primer za ostale. Ko što je ova devojka, naša studentkinja koja je odličan student, koja je, kažem, bila Vukovac, bila primer za svu decu. I nju nisu automatski gledali da ona je Romkinja. Koju su je prihvatili kao ravno sebi. Mi u bazi, znači ne smemo da zaboravimo ni one drugi siromašne. Njima moramo da damo adekvatnu podršku, da dostignu neki nivo i da počnu da rade, da snimaju porodicu, da bi mogli postati, što se kaže, aktivni građani, odgovorni. Biti Rom, da li je teško? Po ovom momentu mislim da nije teško kao što je bilo kad sam ja kretao, to je pre 20-25 godina. Mi smo u Vojvodini imali par momaka, par ljudi koji su bili studenti pa su rekli da su Romi. Danas mi kažemo da imamo 1000 studenta. Ono što je loše što ne znamo koliko je završilo i to treba da se bavimo. U Subotici imamo preko 650 dece koji su u osnovnim školama na teritoriji Subotice i imamo našu učiteljicu romskog jezika gde se neguje, znači, romski jezik i kultura. Trebalo bi nam više. Na Filološkom fakultetu u Beogradu je otvorena katedra za romologiju, romološke studije, gde je fakultet izborni predmet je za studente, sve studente, za izučavanje romologije i očekujemo, znači, i praktično mi ćemo dobiti sad prvu generaciju lingvista koji će moći da se bave s romskim jezikom. U Vršcu je otvorena katedra, smer Visokoj škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, gde je izašla već 3. mislim ili 4. generacija, gde su imali 20% nastave na romskom jeziku i to će biti to su budući vaspitači koji mogu da uđe u obrazovni sistem sa znanjem, sa diplomom, da su završili, da imaju deo studija na romskom jeziku i to je neki uzlazni proces koji možemo kazati da je u ovom 10 godina. A i u svim stvarima smo učestvovali. Svakako, mi ćemo i sve naredne i manifestacije i sve programe koje su vezane za romska pitanja u našem gradu konkretno i ispratiti. Ja vam se zahvaljujem što ste na današnji dan, pored svih silnih obaveza, došli u studiju. Ja se vam zahvaljujem vama na pozivu i vi nas uvijek pratite i naše srce puno. Hvala vam puno. Hvala.